Udang. Penjual bakso beli deh. Waki kalau mamas. Kepiting je dek. Mana lah Kak Beng? Ini dek, pilih mako. Weh, sini kok ada penjual udang. Weh, udang. Bukan udang nak, kepiting kita lihat ni. Dan apa? Dan sini penjual bakso. Kenapa kah? Sakulu nah. Masa? Kimi samping nah. Sakulu tak? Sakulu gitu. Sanaki. Abdal, pinjang korek di Mas. Yo, tunggu me. Mas, pinjam korek tak? Nairok ka. Ah, orang Makassar kirain. Dia ini, tosak kuluka. Pak Baluk bakso sakolo. Bakso sakolo. Anak-anak ka. Dia naman tom buat-buat na.